Ni logi tonggo ang rogo Tripura keseng tini ojaro kaisa sini bagai beleno nangkuk mani sini dofani bagai ba sini motong hodani bagai kaisa beleno nangkuk mani ongtong joranti seng koglam salan bagai paijak engka ojaro sini dofani bagai keduk salrumoi keduk bisiromoi dofani bagai samongkai penai sini Tripura mota tonggo sini Tripura Student Federation hai kaba TSF ka pileno phaidi ojaro ang brok no sini mungurwano bonka sini yang tonggo sini Sar Bishukkumar Deborma bongkai Central Committee ni President te yang gotong sini Executive Member Central Committee ni Tom Deborma ka phaidi seng ojaro ler la yawino sini koklamno samani phaisi seng thanglayano ke seng jotono saimani tongo sini hastewo haika basin dophawo tabo bom hai situation ngi tong bom hai koklam ngi tong seng norok jotono saimano ke seng ojaro tini norok ni beskango tubi family koklam kaumai se kabangma seng thangnai kisa sal sekarang seng nukha sini bobagrani sakawo kabangma borok sakni borong thung buini borong thung kabangma sakna yaki seng khokperle maro seng nugo kabon bagi seng borong bisingte khalainai haikaba silainai seng abrong tei kismsa kok salna kesat ang puileno nono sengna musogo je kabangma seng thangnai kisa sal sekang seng nukha sini bobagrano kabangma borok sakna yangai kok samarok abrok no tei nang nini personality tamu kok sana musung kisa hani joto Tripura sarok hani khajani takobuho tei okra sakra joto nang khulumong yaparo thasingo je nang sengka chini Maharaja Porut Maniko Debromani je kabangma jagao je bini egenso asek sak nangya khuk nangya asek kok sitrakai pono je salaimani abno tei ang tini ani personally ang obono konya musungo norok kisha wansugui babiui sakai hamnai seng Tripura sa sengno tuijulnani bagai sapnani bagai nai tongma jorawo seng se abo haike bini egen so kok sakangkai buni borok tebo sujug manai abo sangsana musungo jemon thangnai Bidhan Sabha lai thangnai Bidhan Sabha kok salaipro nukha kaisa Bidhan Sabha Songbidan khaima jagawase bini mungoi khoroksa minister aba hake eto phang chiri khogoi samani nukha abonang belekheno selengo belekheno chini TSF nengi boseng abno naslemung janogo aba hake angkonya musungo je chini chongjak adong rok no bang konya musungo norok aba hake siring asuk tong yawoi jefru je jorawo kok phirong na nango norok phirok ke hamnai nei ang joto lokorok no kok kesari mungnarogo belekeno nangmani kok seng sarni bisingte khanaka naidi seng bobagra bo jini jotoni no bobagra bo jesa jaga phan thangtung bo jesa samong phan khaitung bo jini jotoni baga jini joto Tripura sarn bai bo bobagra jepur seng sakni borok se seng sakni borok no sakni bobagra ne goswinaya seng manilaya borom leangkai buini borok ba tebu se sujug mangnai tebu se sepka manai abo beleno srai kok aun bagi seng nukha thanai kisa sal sekangbo kabang masini hastini montri rokni sakao bo kabang masini borok tongko song borok nunghai anghai borok borni kuno sana thangke borni socialo mungsa borni ka image kariba publicity kariba famous kari kuno samung kari borok ni hodani bagai dofani bagai haipan se omai nangnu ya borok se sini kabang ma neta montri rokno sakna ya wi khoglai kok salayo aun bagai ang tabok sini tega sini takun misit sing khalane nang abonti tamo sanam musuk sini socialo nang tamo message sanam musuk ka machin boro tini okra rokno leader rokno neta rokno se sakna ya wi kok sale mane aw bai nang bon tam sanam musuk tam kok sanam musuk Pulano team dongo TV sini TSF nu fashion te hambai je important issues no rise khaika sung society wo tabu politics ni je khetro nayan thangang kai sung Indian constitution by Indian democracy wo critics is a integral part of politics in jago critics khaijang no politics tongkai abu kaisa chine democracy ni part haifono a jagao nini
personal attack by individual attacks ba nini amte kabang ma nini reputation destroy khamene abuto integral padia je songnung mane sini khoroksa tabo intellectuals rok borok kaham samong khlai ba je kono kaisa ideology centric teine borok politics o khaine borok achugo ba kabangma samungu khabar khayo onek ta khaime ang thango a jorao politics o critics khaipano nini ideology centric ba nini samung centric critics khaike abo belaina kaham jeta sini for father jeta sini Indian democracy no snam klangnai romte kene politics khai thango jungto as a student organization jung asu political comment khaya haipano as a part of the society jung amon sanai nini je individual attack nini তারপরে নিনে ফ্যামিলি অ্যাটাক আজ আপনি যে পলিটিক্স আবার বেলে চিত্রা নিনে আইডিওলজি সেন্ট্রিক পলিটিক্স খাইদি ক্রিটিক্স খাইদি নিনে সামুং নতুইনে ক্রিটিক্স খাইদি जों गोबां अनुख निने ताबुक नि जराव फैमिली नटी अटैक खायो निने फैमिली टाम खाइका निने बुमा टाम खाइका निने बनि पर्सनल प्रॉपर्टी ते निने अनेक खायो बा निने निने ताबुक जे गोबांमा मिनिस्टार रंलाबो डाइरेक्टली केबो फोन खाइना मानहानि खायो हमरो एक्चुअली जिनि सोसाइटी ओ सित्रा फुनगो बनि आइडियोलॉजी बनि सामु सित्रानो फुनगदि बट इंडिविजुअल अटैक इज नॉट गुड आबो जिनि सोसाइटी नि बागै हामिया आबो आं गंनाय ताइ जिनि यूर्स रक जिनि पर सरंगि तंनाय रक किसि चामरो तैनाय जामतै खलाय तंनाय रक किसि चा खरन रक्ति शाखा काय ता किसि साबो इफेक्टिव बुंगो गाय जामतै रक खलायमान जाया abno जों खानाय मालायखा बिनि मिसिंतिबो जों बेलेनो नांकुको जिनि दफानि जे लिडार्स तंनाय रक नेता मन्त्रि तंनाय रक जों बरकनो बसक जों बरम खारनि नां तानके बरक जेसा पार्टी फनंथों जेसा बदलि फनंथों जानि जा आइडियोलॉजी तंगो जानि जा सामु तंगो जर बरक फुलफिल खायमानो जर बासा फुलफिल खायमे आंगि मानो आमायरगो जों सागनि दफानि बरनो जों जतनो रेसपेक्ट खालाय बरम खालाय चलि हांके आवसिनि दफानि बागै देबो कामुंगो गां सानते के संनाय जों गोबांमा नुगो जिनि ताबुनि सिक्ला जेनेरेशन लोगो गावमा जतनो जों मोबाइल फोन यूज खालायो जों टेक्नोलॉजी जरावो जों आबनो अब रिलेटेड गोबांमा जों नायनो सगिया आव नेता मन्त्रिनि सिमिया जिनि पर्सनालिटी फंथों सिक्ला फनंथों गोबांमा दलय फनंथों नायनो सगिया बेलाय कक नायनो सगिया सालायो ससियेल मीडिया रगो महाय आबनो दिन नोंताम सानमुसो आबाय जिन दफा बुमहाय इफेक्ट नगि दं आपन ताम सानमुसो एक्चुअली नादि ताबुक जे नों साका मोबाइल निको मोबाइल जेकुनु कायसा मानि खालामजाखाय बिनि गाहाम हामिया दङ नों बनो गाहामाव इउज मा खालायनाय बनो हामियाव इउज खालायखांगाखाय नों हामिया फासिङाव थांनाय ओंका आं साना मुसुंगो जों जे जिनि अक्रा रक आनि दारानि समान आनि बानि समान जों जे गार्जेन होननाय दंनाय रक बरनो आं कयना मुसुंगो जों नांमा जागाव आज मोबाइल न रखाखै बेलाय हामनाय नांगिया आपतै आं साना मुजंगिया ताबो जेता परिबेटननि साथे साथे जरानि साथे साथे जरानि यागुल जेनि नांमानि मानि फायो आबो बायनो सामु तांजागो आबागै जों आबनो जराव थेपाखाखै बेलाय हामनाय ताइ फैसा नुखां सिनि बिसिंगो तेबा हामियां दङ ओ जरानि सुदु मोबाइल फोन सिमिया ताबो जे पॉलिटिक्स खाइ दंनाय रखानो आं साना मुसुङो ताबो जेहेतु एडीसी इलेक्शनो सुदु तिप्रासा एरिया नो 20 बाग ओ तिप्रासा एरिया ओ ताबो बोटिं माने परे रेजाल्ट लायनाय तंथक लायनाय मोसालायनाय ठीक आसे किन्तु ओ जागा सिनि बसखांगो 12 ताइ मेट्रिक एग्जाम दंमोन जों आपनो किसा वानसुकताय जों नेता जों लिडार जों आदं अक्रां मानि सिनि उद्देश्य तामबा सिनि बरकनो जों सिचारनाय सिनि बरकनो जों सोनामनाय ओंखाय नों सोनामना थांखाय तामंना नांनाय गाहाम लामा फुंना नांनाय नों तार माने न ओ मेट्रिक 12 लो चिनि बरक रेजाल्ट गाहाम खायके चिनि सोसाइटी डेभलपमेन्ट नांनाय सुदु नों भक्तिकार खा लेक्चार खा रां दुबखा बाजेट दुबखा आबो बाय सोसाइटी डेभलपमेन्ट आबा सिमिंगिया निनि सोसाइटी नक नि हते न डेभलपमेन्ट नांनाय निनि सराय सिकायसे निनि बसा सिकायसे आपनो हयसे सिनि सोसाइटी डेभलपमेन्ट नंगौ ओंका जागा साना मुसुङा
जों पलिटिक्स खायमानि थामनि बागै खाय जों तिप्रा सारक जों जे बयनिबो साबाय साक नांगिया खुक नांगिया खायजाक मानि पलिटिकेलनि राइज बाय खालायै जिहेतु जों पावाराव फायै जों चिनि पावार बाय जों सामुं थांनानै जों अर बुनियावदिनो तंगिया होनैसे चिनि मिशन जाबो चिनि हारमुं जाबो जों पलिटिक्स खायमा जाबो ओंखाय जों बाय जों अ जागा कक बांलायावै बुलाय टक लायिंयावै जों नायथक लायै काम खालायै फादि जों चं लायनो नेता काहाम सामुं थांनानै बागै चिनि दखान सामुं थांना बागै आ जागा सां जत पलिटिकल लिडार रंनो कन्यामो संगो फादि जों आबनो निनि कर्मी रंनो नों आबनो निं गाइड मा खालायनाय नों कक मा पिनाय मा दागिनाय फादि जों हायकेसे जों चिनि ससाइटिनो जों बसकांव आगतलांनाय नाजि चिनि गंमा जागा गेप जों सेमिनार खायनांगो चिनि बरक ओइ ताम होनाय ओइ टेब्लेट चालाय दंलायो कारण जों जत पालबाक्सा खालायो जत ससियेल एक्टिविटीज दंनाय इंटेलेक्चुअल आगुगि फायाखै नों इंटेलेक्चुअल होनपानो नों अ संसारनि तम सामुं जायाबैनो नों गोदालै दंखांखे नों निनि ससाइटिनो रिफर्मेशन तुबि फायमियांनाय जों जतनो पालनांनाय आबसे आं कयनामु संगो जत इंटेलेक्चुअल दंनो अंके जत पलिटिकल लिडार रंनो बाबनो कयनामु संगो फादि जों ताबु फानो जों तेबो ग्राहक ngै जों थांसांनानि तेबो दरकार दंखौ चिनि सामुङा सबै पायाखौ जों आसबै तंखंनो खगया किसांखानो तंथक जागलायो बाजि संलायो जों तिप्रा सारक खाखाय बेलायखिनो ताम होनै हिनताय जों किसा लाक्जारि तंना मुसुं जागो किसा एन्जय खायो जों आबैया ताबुक जों तंथंना जरायाखौ जों एन्जय खायनो जरायाखौ जों बिभिन्न एंगेल जों जत जागानो याक मारनाय माकाफ्रानाय हायकेसे जों चिनि ससाइटिनो बसकांव आगतलांनाय ताबुक जारो जों एडिसि नि कक सबै खबा गांसिन ताकुनो सनमुसगो जे गोबांमा सिनि दफाव ताबु पलिटिक्स नतै निजिनि खामप्लाइन नतै कासिन काइसा अटैक खालायो कासिन काइसा हामिया सालायो टेक्नोलॉजी मोथा जों पलिटिक्स करिया तखनो काइसा तिप्रसा मोथांगै नों सुसाइनो बमाके नों कक साना कक जानो मुसुक जे जिनि बुलाय तलम बे आवसिनि हामप्लाइ देंनाय बा जों 5 बोसोरनि बायसिनि खामप्लाइन बागै आमहाय खरस अटैक खालामनाय आव बसुक जरा जिनि सोशल इफेक्ट आबनति नोंताम सानो मुसुक सी जे नों क्वेश्चन रेस खायखावमोन आं गोबांमा एंगेल टी ककमा सानाय पलिटिक्स तो एवरी इयर फायो निने आरो असेंबली ने परे निने एडिसि दंनाय पंचायत दंनाय लोकसभा निने गोबांमा निने इलेक्शंस फायो थां जोंनोगो बेसिकली त्रिपुरा बा वेस्ट बेंगल लगनो पलिटिक्स न ट्रेने बेले बुलायो बा निने ताम सानाने लाइफ नस्ट दंगो गोबांमा हेम्पारुं दंगो जिने आरो गोबांमा बरक थयो करि रग स्पेशल करि रंग थयो आव जिने सोसाइटिव तो इफ माने इम्पैक्ट खायमान दाबो डायरेक्टली इम्पैक्ट न खाय संथाय दाबताम साना निने एजुकेशन इम्पैक्ट खायो इकोनॉमिकली सोशली निने जतो दिगिसि इम्पैक्ट खायो इ जों अमनो तो भोटिंग जे निने जे पोल निने जे खामप्लायनि बागै बररम तिखे बुलायो आंग्ले हिनो अ जे बुलाय मों अ जे हामिया सालाय मों अ जे फान फुनुक मों अमो जों not only खामप्लायनि बागै फुनुक यावैनाय जिन आइडियोलॉजी सेंट्रिक जिन प्रोटेक्शन बागै जों आपनो यूज खायके बेले गाहामनाय जों नुकजाखा कायसा एग्जांपल सानाय सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल जे समय पार्लियामेंट टेबल 2016 निसिमि जों नुखा साबक खरक बुसुक बरक साबक खरक बुसुक संगठन साबक खरक बुसुक पॉलिटिकल पार्टीज आबनो एगेंस्ट खायका खरक बुसुक आबन बागै ताम खायका संनुगि दंगो 2016 निसिमि जिनि टीएसएफ रक जे बाबे सिटिजनशिप बिल नि एगेंस्ट जों मुभमेंट खायफायका निजिनि सेल्फ इंटरेस्ट न कारिनाय गोबां मजलाव गोबां पॉलिटिकल पार्टीज बुसुंगा लगैखा गोबां एनजीओ लगैखा नायनि मानिया बाट जों जेबाबे जिनि टीएसएफ नि मुभमेंट जों जेबाबे गुलि गक जाखा जेबाबे जों सारातिफोरा जे बन खायगासिनो लीडरशिप जों गोबां मा सामुंसिनि खायफायका आबो जों खामप्लायनि बाय खायाबले
je sini tiprasor ko se tak phan phunu bi tong tab to edc chongmari ke cho sung edc chongmari onu phan phunu le man chung nu bi tong even though attack ni kabang ma phan jodi citizenship tabuk act da ke je bill introducing pro tai kisa jodi kara khlai decision na lekhang ka kai sini je lax bor jodi ongkhor ka kai ongkhor puno narugi mangla khai puno sung tai kisi cha sung phunugui mang khamung jeta chini tabuk people's yes chini people's representative elected representative rog jodi bukhu khengkang ka kai tabuk je kebon kebo personal attack khailai tongo kebon kebo nini umti khaide hinda gele tong a jorau jodi elected representatives rog jodi omno duita kisa bukhu karakle khenga kai I think tai kisi cha effective khamung amti ek rog nini je tai kisi cha nini sungna safeguard protection dikhamung borok chaje phane se bukhu khengmaya abo to just kaise example se quarter example abo kare kabang ma chikon example dong ni ne chini je people representatives sung de ni borong che karyakarta o je workers so kina abo borok naya jem chini recently kabang ma issue borok naya borok jemon ni political ni je band ni bage chini borok ro exam mar yang thango ne recently khoroksa bisramganj school o je sare khoroksa bujaka ha a jagao buni ne kono tamhina assembly kokha it's better assembly o apon jinis no kokti saka abo kaisa kaham abo government pokho theke bor reaction phage it's very good government hambaya foro but what about others organizations so called your student organization borok tomno kebo nine ago gyable kokti se ngakai if you are only looking for your seats that should not be happen nini only nini society in bai sam khake society ni je gana guni ni abnom nai nini long term samung to abu to nini tongai nini politics no khaile but nini recently je happenings abrong song care of khanya nango abno to song sanan thakle kaba ma example dong nini recently software dogo je recruitment chin boro depriving kha sabo khorgo se kok saka song borong bai kok saka movement khaike borong job mandi rikha omai example ran thake centuries chini examples tong aborong to to kok sanai kare tabu ko election paik phaike seat ni bage nin tabu tamung tong sanan lokro to nogi tongo election painai sechin dara saka tong thoklainai mosalainai borong ni 12 ni exam de tong board exam to bor abon wan sokla mas kaise pore thanda ang thangnai aphorkai nini tamine pokbai thangnai bulai man toklai mani thimani ab sabun interest ultimately chini abo khoting tong sin society wo sin dara ka hamake seklang ka ni board ni exam tong 12 exam bus kango abun khoroksa wan sogi ablai abunu amunu sanai je amtai jung saponu to ung thangnai amo haibunu chini je message tong nai amhai khlaiman chaya amunu sung ta kisi rectification to bna nang society wo jung je chini election motive no simina yawine chini society ni je degradation ung tongo ni economically socially ni educational ni jotono sung kisa care of khayna ka sung khanaiman ka bini bising tibo takode busu sang abon wan sona nang sang je pro bathai ka hamungai bathai ka hamga sang bopang sini jakna bathai be no sini bopang sang sini jaga thanai an bai sang sini campaign bai wan chu yewi sang tomuno topan campaign bai sang wan chu gang ke am ha walai toklai bulai soklai khorotati khorosan hamya sailani sedarani abai ro phasa phaya an bai gang dar tesa paithogang sungnamu sobo jising tabo omai susailo chini chongmarin te walai sulang tongmani abo agibo omai ungman bagai de tabo boro abnu sirng inglai tong te tabo omai inglai man tuye thinang mo chini generation next generation de thinang finance rai ro boro omnu te tamu sirng mai boro bobna mana bomai ke sirng mai boro omai walai toklai nuwe naiji election to tabuni simiya agni simino ngi phayo romdi bosoro kaisa 5 বছর 2টা 3টা আবা হাইকেবা ইলেকশন কালাইমানি দঙ্গো যেমন রমনাদি চিনি যে 6 শিডিউল এরিয়া ও গাকে এডিসি পঞ্চায়েত অ্যাসেম্বলি আবা হাইকেঙ্গো কিন্তু তুলনামূলক আগিনি ছেলাইলে তাকলাই কিসা কম ন নুকজাখা হানি মানো হেপেন তাবু নুখা এই বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল civil society joint action committee rok aba haike kengma borok christian forum rok aba haike press meet dok khai onek kisu request khlaika lokorong no plus leader rong no aboni
प्रेस मिट खाइमानि कयमं सामु नांखाने आं खा वो संगो तै जतो कयमं नारनाय दं आं खानि हामजांमोन सिबायाफोरो सिनतिया सिमनेगैबो आबो हाय जों गाहाम वान सुंनानि जरा फायया द्रक द्रक सिनि बरक आगुबै फायो आबो सां साना मुसंगो के ताबो आबो जों आबो हायकेनो सिनि बरक जतखन जों सिउइ फायग्यांगाय आबो द्रक द्रक कमाय थांनाय इलेक्शन बुथ कायसा खरसा लीडर संनानि जागा आ जागा बुलाय टक लायंनानि आबो बरक बुजिखाय फायनाय जे बरक राइट सामु गाहाम खायनाय जे बरक सिनि बरकनो गाहाम तैदुल मानाय गाहाम फाउंडेशन दे माने आमति बरकनो जों संलायनाय आमति लीडर संनाय आमति जरा फाय सपाय रोखा जेमन नायदि तातालनि दिन करि खाताबो जे बरक ताताल सानाय बकमाय थांनाय आगि ककनो दङ कायसा सिन कक बरक थेन्दा हाकरै सेले माइकरै नों जुदि न ताताल बायनो नों पापलिनो तैतुलि जंहांके तातालनि माप दंगला आबो नों अरनन सिजाकनाय ताताल बायकुनो ताबो तै बरक पयचसालिया ताक बरक सिन बरक आगिनि सिलाय ले अनेक आगुगै फायगा सिनुगै फायगा रमनादि जों आगि जेकुनो कायसा दिमानतै डिस्काशन खालिया बुजिलाया मानो ताबु खाया नों जे दिमानतै कक सानाय आ दिमाननि नों बिनि एक्सप्लेनेशन जतन नों गाहाम काया मा सायांगाके पापलि रगाबनो नायो ताबु क्लियर पापलि नों नुखना स्राबसाकनो चेंज खायखिमानो किन्तु अबनक जेसापान हन्दे और कोनो पॉलिटिकल नि बुम तुबिया पानो जों जेता 25 इयर्स जेता थांनाय गभर्नमेन्ट चालगलांखा आ गभर्नमेन्टआ आमलो जों टिप्रा सारो खुसुरिमा दंखा एक समयो एमप्लॉय खानिबो खुसुरिमा दंखा कायसा सिकत जुबि माने बेकार के परिजाक आमति चराइबो हानो आसुगुनि मा दंखा चिकन चिकन अर्गानाइजेशन बो आसुगुनि मा दंखा आमति जरा थांखा किन्तु कयेकटा कायसा कनि अर्गानाइजेशन आ जरा बो जरा हामयाबो जिरिखगै कक सावै सामुखलाय तंमानि बागैनो ताबो आसन जरा सिनि आ फलनो जों ताबो मानै जों ताबो कक सालाय दंमोन जों दिनै अ जागा ए दङ टिभि चैनल नि जे आदङनो अबन हामबाया फानो मसङो जों दिनै आगरतला सहर दङै अबा हाके जों दिनै कक सालाय दंमोन आगि जों रमनादि 5 बोसोरनि सिगां 6-7 बोसोरनि सिगां कयथा चेनेल दंबा केरे ताबु अबो याखो ताबु जेसा कक खानो सादि जे जाखमा प्रग्राम खायजे दाति फुकासं थाङो ताबु गामतिया ताबु नों ताताल सावै खयै ताबु बरङो रमिनार मालिया ताबु जे कुबुय जे सय खायनाय बननो बिन लगइन बरक दंनाय अवश्य ओंके मार्केटिंग संनराव कासजाति खाना ते जों ताबुनि जराव सिनि सिक्ला सिक्लिं थों बा सिनि खदां थों जों बमहाय जागो थां थं सिनि टेक्नोलॉजी बमहाय जाव साबै थं जों दर जों तेबो कुसौ गाय फयो के अ जराव तेगैसा पाइथाक निन बागै अबन संना मुसंगो सिनि हमहाय सिनि टेक्नोलॉजी बो तर कुसुं फय सिनि तेप्ला सरक तर ताबो दाराबो साइथांका जों आगिना हेले ताबो तेसा जों कुसुक थाय जों सपैका अ जराव जिनि उंतुं जा जों सिचुएशन नायका के नुगो सिनि सिक्ला सिक्लो तामुगि दं के नों ताबो तेप्ला मथानि गै नों सिनि सिक्ला सिक्लि रनो बहाय मेसेज रानि मुसं पाइथाक नों एस टेक्नोलॉजी ने कक्सुंका स्पेशली सिनि स्मार्टफोन लैपटॉप्स बा इंटरनेट नि जुगो जैसे नि दारा तासिं मेंशन खायका अमने पॉजिटिव साइड बो दंनाय नेगेटिव साइड बो दंनाय आना अबनो कबुं दंनाय एज ए स्टूडेंट बॉडी एज ए स्टूडेंट नि साम खायनाय mainly focus on student ta youths no technology ni positive utilization khaide ni porashona utilization khaide tarpor ni competitive exams ni utilization khaide kabang ma net sources available tai ni je kabang ma kaham mani no buino phunong na niwo through social media speed khanya niwo ar jaga no use khaide tai ni technology on entertainment aro no limited
utilization khaimano te aboni kisa negative side to song kisicha nori tong kaklai abo sine future sine students on career te ni education doga abo bele help phurungnai technology kahamse aboni ni utilization upor se ni depend khainai ai abon asung je sine kobong student rok ta use song bagi kaidaran paithago nang kisan tamol paithago tam ko kasan musung de nai tongai takte busum mothani ingai te sen ngi tam ko kasan musung actually ang joto pori tongnai sikla rok no ang konya musungo phadi jeng sikla rok jeng thansa hai ko jeng palbak sangya khai sini society no agok tlangan bagai jeng abo mane সম্ভব গলাক কে নাই যাই जों किसा मुदु खाया मुसुंखा उसकां डेभिड कुमार डेप्लोमा जे बिश्रामगंज हाई सेकेन्डारि स्कुलनि आचरानि बेफोर जों भिजिट खालायखा बिनि बेपाराव जों एफआईआर खायखा जों डाइरेक्टर अफ एडुकेशन आजागाबो जों मेमोरेन्डाम लायखा ओंखाय जों बनो पार्सनेलि सिनि ताखौ tom bo jibi utlangi treatment of khlaika जोंहा जागा बिनि जे दुखु मामानि बा नायनि बागै ट्रिटमेन्ट एज ए अंको आरनि एसएम बो बिआर खलायका जोंहा बाहायरक सामु खलाय दङ ओंका आं साना मुसुङो फादि कामा बसकाङाव आगु फायदि एक्सन फादि जों अर सेमि नगो सेमि आसुगि दङ ससियेल मिडियाव बनो बनो कक सालायावै फादि पालबाक्सा खलायनाय नुखा जों तागो टिप्रा हाव टिप्रा सारावनि ए अस्ट्रेलियान बडि अर्गानाइजेशन 6-7टा गनि खाखै यासि व चासि जागलाक गनि बायगलाक हाइबानो खावै सेमि आसुगै दङ पलिटिकल निउकुलुकुलु खाब्रमो प्रेसार ग्रुप ngै दङ मया आं सानामो जोङो TSF हाय इंडिपेंडेंट डिसीजन नाय माने जात बनो ककथाया संयावै सामुं खायमानाय जात कक सायमानाय जात आमति इंदि फादि पालबाक साखै सामुं खालायनाय प्रेसार लायनाय सिनि दखनि बागै सामुं खालायनाय कि अबनो कगनामो जोङो जेदा दङ टिबिनि बिसिंथि सिनि तिनि अ कक सालायमों बान्दा न नाय दंनाय जतकरा साकरा ताय सिकला रंग न आं कन्यामो जोङो TSF न नरक किसा स्टाडि खालायदि नाहारदि नरकनि सुबासु नांगौ नरकनि हेल्प नांगौ आबनो जों कबमु नरक जोंनो हेल्प खायके जों देबो आबाहाय कटर सामुंरक देबो जों सिनि दफानि बागै जों बसकाङो देबो फुवारै आगरि तलांनानि फाजिङो ननि फान मानो होननै आसक साइनो अनि कक माथाका जतन हामबाय खानाय तंनाय ते नाय तंनाय खाजनि मारे किसिं सं ते नरक जतन नरक स्राय स्रायके बुजिबाय खना सिनि सार संनि बिसिंति बरक कतक जरा रमै नरकनि बागै बेलाइनो सिनि दफानि बागै तिपा सारनि बागै नांकुकमानि कलमते बरक स्राय सिरकनो सबाय साका आं खाखलाय नरक जतन बुजिबाय खना आउन बागै नाय तंनाय रक आं नरक न सिनि चेनेल लिंगै नरक नां कोयो सं जतन सिनि बरक साइ थामनि सिनि दफानि बरक न लिडारक जों रेसपेक्ट खालायनानै बरम खालायनानै ते जों खरसा सेजालायावै खामप्लाय बागै जों काफ्रालायावै जों दफानि हामखन बागै सामु दांनानै ते सिक्ला सिक्लि बाहायनो कयजौ सिक्ला सिक्लि सिनि फ्यूचर आउन बागै जों जतन सिनि सय जरानो जों सामु थेपानानै सिनि जरारकनो सामु थेपै जों सय बबो गाहाम बबो हामिया आबरकनो जों वानसुगै याप्रिसेनानै गाबन बागै पाइतगो सानरक्सनो बेलेखेतेसा हामबाया परो गाबनो जों TSF नो बेलेखनो हामबाय बरक थानायबो सामुखाय दंगो ताबो दफानि बागै सामुखाय दंगो थिनांगोबो सामुखाय दंगो आबां खाखलायो ते आबुना आं सुरिबो जिनि मथन चेनेल लिंगिने बसकांगतेबो सामुखाम खालायमांतो के नायतनाय ताकुते बुसं तिनि बागै आसनं सितुं जों फाइनान्साराव तेबो नांकुकमानि दफानि बागै नांसुगि तंमानि कगलाम तयेन जों नरकनि बसकां फाइपिनाय हाय कक सावैनो आनि सिनि कक सालायम पान्दा अरनो मथाका हामबाय